Papagayam! Kumusta kayo manen? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo, naglingad itinagan nga Arian. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay da Irene Grace Morales, ni Ferdinand Leo, Stamatan, kan ni Bing Soriano, kan ni Robert Corpus. Kastoy man ti surat ni Pagayam Arian. Dear Manang Biyanang, adday dibak nang anakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me. Da nakatumpo nga kitibak ng anubyo. Nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, limas tuga, ket kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nay, papanamanan Arian, inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam Arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Ket di nakto isukat tinubyo. Tapno may inila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng dinubyo. Wine, ngam ado ti mangibagbaga ak kwartalakan o ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngamsi ka. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia, tagwapo mo. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawa akto. Sa bali manon ta kolor ti buok mo, Narian. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klama isa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinnukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min, so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat Arian. Ibagbagaklaang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanao, no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot agsao iti kasta Arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na, kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sana ga po tabak nang genobium, kat lumastog ka matan. Maditi kas tagayam? Kunamutlan asino kang agsasao mo, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Dita ka man langan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin nakidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Si kalaang ti lalaki dito'y biyag ko. Si ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana, Oh, ato'y nana. Agyaman nak. Ato'y tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng
Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Iti ka mo social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, Nana. Basta nasingpot yung lalaki. Diya ka mo Nasingput siguro Ay, binagbaga mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasodos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian, Nana. Kaslalim mastug kan timang sit manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Adda akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrakan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay, wan gayam. At tu'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang. Awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di dakman awagan iti, sir. Maxi, kunayo ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanin titid ko akwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas idaan dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadag iti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana Arian, mabitla. Ibatik dituin ti sangaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga men ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagkuna nga minaya abariyaam dayta. Saanen? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot lang dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat katangag tagawid akon. Napudutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijibalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyok. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay.
Ang, aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin, tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon na klaang. Ang makitan to makidin no kasano. Oh, anyari yan? Mapanta ka din? When my lab. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawit ko pa ilang tanak yun Tapno, makapasyar mo di jay balay. Kanuun gayam. At iti kwarta nga inkarik ka kayo, nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Diya kawatin day ta, Maksay. No, awatek day ta. Kaslamutin gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatin nyo din, nanang. Agin di kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta diya kayat nga awatan. Hala, Maxi. Yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka kayat namatlaang. Oh, ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtutudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko. Kukuha mong tisukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tudo. Ipasyar na ka nun ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta agbakasyonak pa'y lang Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan nito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Agpay sa ganak iti merienda. Tag-merienda ta riyan. Alona! Sa dinutan mo? Apayaya! Mangisagana ka iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsuplada matin. Ala, di mo ikaskaso dahi dya, bakit? Umay kakitin. Agpalas na pa'y nga umura sa tanto agmerienda. Mabali man na nababahay tim sangpot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunamatlan asinon amang sersermon itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya bakit kunakmat. Di mo lang pakibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka datati panunutan ta. Maxi. Umay ka man kit di. Sa kayat kang arakupan may lab. Kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan ay bag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita. Agtrabaho ka. Ni, apay. Asino ka mang manmandar kanyak, nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na kalaang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha? Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika?
nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen, adda asawa tinakirilasyonam. Aniya? Apya di mo imbagatag paiso kanyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kung pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kama titibagi na kanyak. Kas makita mo't, agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din aditi balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na nubilang lahat. Dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay, talalaki ka. Iso ti aking balay iti daytoy aryan. Sigo din abak nang naluna iti balasang palang. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan daytoy a balay. Anya? Iso nga alusan tante agner dito'y aryan. Talo awan ni aluna. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man arian. Ni Maxi, adagaya masawa na nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga ruday. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. Saan ko manatangken ti ulaw? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu sinaamon, itatana sa papay. Nanang, total saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akas laawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay nyo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga dakal. Bayadam dayta. Taday talaangan tinamnamaag apang rugyak. Ta sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinuta kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanyak. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na, nabayadak mitlaang, apama na nagtrabaho ak iti may sa grocerya, kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas, nga may palagip matlat ta kanyak. Kat ita, adamot tan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakat, paset, tinapalabas ako na da pagayam Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.